nero mala ken yamma kana sin content baro jame badeling de yerun palpin no ke janliang rajmi shet kaname an wala shanga jandang dio ko pay bakel ron kina dangro wi de jandang ro bakel do badan bi ari por me bi alinga je killer la jen deadline dung party registration of course dio je chen dia langach no anon wala changa jandang dio ko pay bakel ron kin dangro jandang ro bakel jen chang and ba party registration by a kapchunga je re wich ke juba ngai kon dial madan le road of course yeah maniam chan men right be kameda ne shala de kirmi yadi take order mi kan tubne ka gwase dan ke de ko laro ne ne shikan la no ta bondi al re wich ka sa sudan cha mu ke ni di shop ke jandang dio ko rodien ni jandang dio ko tone can contain be anyone go over participate can national election na broader day register abika road register ko bi kule participate can national election ala queen kwar queen gwene chang edan chikan la do ne mo chang jandang dio ko chu ka we kan lo telebon mi chiro de gwarpin mo e kan telebon mi chiro de gwarpin no ba bon mo bayu tagrar ba je chu block la gorpin part ni gorgana pin ke YouTube ke $75,000 and the party kel be $75,000 be deal gorpin men party kume SPL ayo the kan bon di alate konde chakam o biro di register and a bon the YouTube ke $75,000 be deal gor ka ba gorpin ba je kula noko bete rei kuin kwarman balat dio je sharing no sha schedule charge mun la election schedule ke election date jala de no kuin kwar balat ke changa jandang raw wide raw ka pay wero ron kina dang raw jandang wi bakele to content no mo ci kondi ala match kwana ben ka man la problem jen an wala jen deadline ye cha ngune kirmi yadit mu wete ka bon mi chiro de register bon mo ba ye chu block che man ci kondi ala match but question jene jetene de ngwani ci barar ti shi election ji kan reject kan ci election charge de lat ko te de ngwana kanat ke tin kono dong de mal de kuin kwar kule jako bajelat lo bete ka loar ki bete ka peri betel ga gang ne te bideten ke sha kuin kwar charge bu kwat kana tote cha yat pin ngai ke kan dia no tega bonto ngwane ci roy ko cha election cha de lat Dr. Lama call ka pade de ke bonde cha roya George jene tam cha very limited ke cha limit code yani jandang do cha ngun ka short time kani cha yur to cha ga de magic $75,000 ka yur ngwan chicken lar she lar no yala no ne me chicho UPA United People Alan chi nyok me be kan yal mo ke pagana mum dio je ngai kon bondang wan ki dio je tin yal de nyal teten bondang wan to ken bonte kon telat ke man peace initiative re week Nairobi bon to te tin bitke bon ta la joy ken yo gol dan ci dakam cha ci brar ken be ko participate on ci ga brar ko ken cha ga pressure no de ko di register ci ga la do jojo no ken ko in kwar ci de to gwami mo South Sudan role can all political leader aka correct bunaro kel ba plan ba kullat an ideal collectible tablet ram kel mu ko le decision ko kwine na dial te bunto te chene ka chenge dan inshallah do ne la Abdul Bagi la vice president ka bondien ke pardien te gaten kan ke ga shal ka Josephine la vice president ba kende ga padu mekelam ciga dak finte dobi da finge je chenge dan ciga wal no ne guri chalga Abdul Bagi che lad no gode che wetin cha chol tin che we kondi alban yore kirm yadi dika jen ba yure ka molo be jen biya kwero ne ya go jogo no ngunang ji ko bi padi man de kana la biyo decide jin non kondi al chana mat kon kwar no ban yore kirm yadi dika
ano party mi shun karwade alo tele je kuna ke kira ka kite ga padam da dien de la chuong no de kon wo yore kir mi yadi ka man support de kon de yore kir ka what about us kan kon de kon te ka partner mo rala mo cha tuok ki kon nen so right now again the same thing kwala joni je na tele decision me de nyoko mo wala da kir mi yadi da bene di altin la political party leaders kana paniken kala baka jogo no yena mo te shi anam lat cha jabulat na me gore cherne na dial kwa kel ko again future South Sudan ko decide on ke election so mete ne de donga jor a future dien te ka South Sudan so malat kono jenane chana mo chaje look United People Alliance sikala no na mo che beto ko right now take a condition to kan realika to kan complete kete condition to kan realika ko de malda de tin ano chiga raja lonka kui population census la queen ping na the lo ping na ba ko ba ngaji no kan need kana chukudi de no bala na data te ko de cha collect no wal ke 2010 me lat me ba independent ba ko lat no mo cha gu jeno cha dia chong mana dien chala de onen mu goro jeno ba ko inkwar ba jalat gore bo ngon la permanent constitution of course you can drop in it but right now chikir bla do de ti pen kan ko inkwar ne so ba ka cut off ba ko watch no mo kel me cha de man cut ke cha de watch ba jola after na me chicho na me goro complete kenem den mana kulu wene den mana dien jigir nyola ro ne la unify force ke unification of force na ba ma de di jen ba but tebo lo kaneke dong bi woj bi gujon cha other political party forces cha ka dong jo just feel like cha dong jo no need of ba reform ba jalat ba security reform ba jalat ke ba jalika the reality kadi ja la bi jene dial tono mu kan cha ko gur ken ti tel michal ke queen kwar ajen do banana kwa diman kwa la gajen odi ameda ne la peace signatory ne tanyma dr machar badil brare tijen baje di release unconditional released ko gorgi jeno bi mal bata wana banne me cikir cia gor kir e sina hari gor jeno bangulen be election bajalat baroda announce no jena manana cha noke cha kwanya la kwar ko dio jeno cia constituency cia kanen goten content ba pool ba ko ya pinten te gote chapel ka gote moti te cha la break gote ko ni chapel ka goten konen cha control SPLI so chicken goro te gane te moti bo kwa gote control SPLI o te na ma kwa jeni so okay ka ko ne dial dang jo what about kana the content door tin kule ga ke kim yadi dan mun bukana la that day shanga danan wuri ka mo we to ko rek mu te kun butok anga ni bene di ale bukaga ci awonin ciali me tan shanga cha to ku me spelayo no tel mi chalga ku inquiry any one ka government ki ga kuma we jen abe bukan voter bukan go register ka their territory akane bene kor bene mo ko ne me tele fair another thing man chala ku me spelayo can it tell a queen inquire me the announce can take some part of the agreement can complete again me jaga win the international community jaga ko become a believer no South Sudan indeed take a mal take a peace what they don't want government in mongojo one me very confusing kata dana de queen kwa de like we got a credible election fair and transparency we take a pair queen inquire me take a pair wa ba all the procedures ba ka dil gora ba ko inkwar ba chulat atel yak changa kel ba la da mal bra ne dial kon tela citizen bran kwar dam no ko be chu kwan ateram capte du ka taram jogide taram bijile intimidate ki control no kwanga bala jin karwa da bi kwanya ba dolna ke dakre machar dolna ke je ke kujeme kana tok da melef jan la ranjen ke development ken woj bari ala la roje longa qui corruption no do bodanan kwa resource no kwa ka misuse ke je ki kwa ka manage je ka neten content media ko kwer kir che tet che dier ka do bodanan wande latkin ajen mu gore jen odi ala fate dung sa Sudan ba je din decide neten content la people neten content la citizen rewit ba ne me cha gore kir mi yadit kire jen no ajen mnen yana tama
ganga dakma chare tijen ka ngai kon chi do no pes to long ko ba ko in kwar ba jalat so men dir na ka je janana and wala end of that registration period la par registration period one conderin garpin mu kan ci kuma SPLA yo roda register an wala change ndan do ko pa ba ka ron kin dano ndan ro bakal ba SPLA yo ba yo gagra ka ngai yin mambato tele p signatory me de gagra ka kuin kwar ca dem to mi ca to gun mi that ci gen 2018 peace agreement dan ca collapse right now tell me chal peace agreement but today ba je decide unless she can extend tomorrow ko mo kare yo ni am okay don't bother take a chon but an election bana shoot we mean that the kir ba je pressure ko bongulel by election by extend yok again the same way dan gor kene je ko all this thing nen yen kene wallet ken ku funding yo je me chang chi an lingano you can 5 million k 6 million US dollar you can release the was civic education why na ngi ko do dan and they voting de jalat ke those are the things in control them so ngane je no en wala jen de lan chang ndang do ko pay ba ka ron kin dang ro ndang ro wir bakel ban manan to ban je lingi yo mele ro mo ne bu kuma je decide ki che men bu kana decide ka jen pay baron be asona me da la jen dal ma char mu da ti jen kene ji kwar himana ngai kona lokka ke lukacha mana ngai kona ngari lam poch che jo la che la de a jen telephone me sha nan national security service a jen chare de cha kwak ko kene sha kwak ka cha nyong wa ka laten ba ko lar no jen ite ke nor wai am to support yalla ji kot ke jo jen ode mesini kona sha lat ke den kona sha no ran South African expert nan ran forensic expert jari den dial wa pe ne ka telephone ko telephone cha nan ka cha password cha nan ka te under security service so do obedient David and they could believe ke jamo ke denga da jano ka to ka wal chicken ko latin ka kan ne den kon let ken ka prosecution team ne ko no kwal goro kuma SPLA yo baje delia yala to cha ka denga ka cha bu believe of course ne kon la jung lokki ne kon la judges atel mi chicken lat decision ne buka la nyuken ko kane dang jok kon ci right port council ke mampal dor ke garu lampo chicken malat kan chicken la do already chicken ga denied kan all allegation and wo shika to ban ngode ne ko la prosecution team taken ko ku kan yen la no shi kuma SPLA yo indeed shi ka participate ka ku ko dan ji to kan nasir but cha believe lo ngona men so ne me agenda no go de nyu akon kel an ban yo je mo den gatte ma